Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kasiksha sumaq kawsayta mashkay. Jesusmi paypaq yachakuqkunamanka nirka kushikuychik phiñanakushkakunata allichikkuna. Kankunatami Tayta Dioska ñuka wawakuna ninga. San Mateo 5:9. Judiokunapaqqa wawakuna kanaka kayuytami rikuchirka. Kunanpis chayshinallataqmi ñukanchik yaya imashina kashkawan allitik riqsirina kashkata. Phiñanakushkakunata ñukanchik allichikkuna kashpaka wawakuna nishkami kashun. Kaywanka kallaripika Diospaq rurayka sumaq kawsayta apamuna kashkatami arinikun. Shinallataq paypaq yachakuqkunapaq ruraypish sumaq kawsayta mashkanami karka. Phiñanakuyta tukuy horas kallarichik shukrikka paykunapaq riqsishkakunawanmi phiñanakunata kallarichin. Tukuy pachami tukuymanta rimanakun. Shinallataq kasiksha sumaq kawsayman apaq ñanta tarinataka mana sustarinkunachu. Shukrikpaq kawsayka rikunallami Dioswan gentikuna kasiksha kawsayta tarichun mashkanami kan. Alliwilli evangeliota parlashpa. Chashnallataq panindikkunapura, wawkindikkunapura, shinallataq ñukanchik huchullapi kaqkunawan kasiksha sumaq kawsayta imashina apamunatami mashkanakanchik. Shukrikka gentikunaka imakunawan makanakukushkataka intendinatami mashkanakan. Shinallataq mayhancha shuk phiñanakuypi sakirishka kaqkunata allichikkuna kanatami munanakanchik. Mandak Dios imanishkata willak Jeremiasta karu llaqtaman preso apashka Israelita gentikuna chay mana kriq gentikunapaq chawpipi kawsana tukushka llaqtapi imashina kanata paykuna tapuqpika Jeremiaska chay llaqtapi kasiksha sumaq kawsayta mashkachun nirkami. Kankunata ñuka preso kachashka pueblopaq allita ruraychik. Shinallataq chay pueblomanta ñukata mañaychik. Chay pueblopaq imallaki mana shamuqpimi kankunapish alli kawsankichik ninmi. Jeremías 29:7. Ashtawan rikuytukunchikmi mantak Dioska kikinpaq ñukapaq allikunatami charin. Verso 11 manta 14 kamapish nin. Ñuka kankunapaq imallata ruranataka ñukamari yachani. Kankunapaqqa llakitaka mana kachashachu. Ashtawanpish sumaq kawsaytamari kugrini. Kankuna suyakushkatataqmi kusha. Chaypika ñukata mañankichikllami. Ñukapaqman shamushpa mañashkataka ñukapish uyashallami. Kankunaka tukuy shunqunwanmi ñukataka mañashkankichik. Chashna mañashpaka ñukata hapinkichikllami. Ñukataqmi kankunapi hapitukusha ninmi. Ñukanchik tandanakushka kriqkunapaq paqtachinami mayhancha phiñanakuypi kaqkunapaq hawapi ashtawan ninata mana shitanalla. Ashtawanpish ñukanchik maypi kawsan llaqtapaq alli sumaqlla kawsayta mashkanapish sumaq kawsay chaypi tiyachunpish mañanami kan. Chika paypaq sumaqlla kawsaypika ñukanchikpish sumaqlla kawsaytami charishun. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.